Nih Bang Ucup ada tebakan nih ya. Tukang-tukang apa yang paling banyak dibully, diledekin, dicaci maki, pokoknya jelek aja dah di mata dia pada. Ayo, tukang apa ayo? Iya. Tukang kawin dia. Padahal sih jinanya di mana, jeleknya di mana? Orang dia nikah, kecuali dia jina. Iya, dia nikah, dia ngebiayain, dia ngurus semuanya. Lu kagak ada urusannya, urusan dia. Ya kan, senang-senang dia rasain, susah-susah dia ngerasain. Urusan apa sama lu, panjul? Ngurusin orang aja lu aja belum tentu betus.